Mama wakwaba aha GCN page so meeting de adwoa searching and then the kan a wo de ehwe me a mesrew na wa subscribe to my channel we are now don sa emia bell ne so we ya notification and esa ne news de betum bia we nya bi atie anase we nya bi ahwe wo GCN page ha Christiana Awuni sinitwani ba oye maame bia ne ho twaye papa na bebre na de omudi nimi no ne back and ye to the obi papa amafo bebre omo ani gye ne ho because of neto and eba acting so as she is good na Christiana Awuni ne ho nsem na beto dwamede ebrem yi blogger bi e wo Facebook a o blogger e de ma NPP amayoku no na site a o blogger e wo so e wo Facebook no friend ne fie TV fie TV e obi a me follow no for a while na okenya asesem pa on found so NDC ni ana on found so NPP ni se NPP nsemba na enya obomu achi NDC nso eba na enya obomu achi okasa te se Ghana ni ba fie TV e obi am kana se mi papa na friends so Felix Apia political zone me follow omo they are very good when it comes to blogging e wo Facebook a omo blogging omo ye no omo nye no se chenchina omo ye NPP funti Ghana nsem bi ba na efa Ghana ho anase NPP omo edibone omo nka omo ka na fie TV no kase nsem okay na ne se Christiana Awuni yesterday na jensem hu na wokeka no because abra sinitwa ebekọ femina ejina omanpani dada John Dramani Mahama ne so dumso ena odibegu adwuma no and yemfa no kware no ento ho do NPP and NDC omo ina sisi Ghana for we are fed up when NDC and NPP so no ya fed up ya bro mo e kan kokran kan new party aba but the fact in say sadum so da omanpani dada John Dramani Mahama ebejagu Ghana for so no hayem papa would wani echem e wo hospitals a enipa wu yankasa enjuma seye just a yen so yen light and the yen yentumi ndo osumi ene ye sofa obaka say wa bonsem je but say no omanpani dada John Dramani Mahama kan no o se Ghana for ye was short memory into short memory nso ye wo na fie TV atwa abo Christiana Awuni papa o chese ma me no se bi onimi nyansa na de ati fie TV e ka say nyane se Christiana Awuni omo grantee no interview ni mu na o chese se ye hwa membu a ekoso wo Ghana ha no a omanpani dada John Dramani Mahama na membu e ye far better than his excellency na Nana Dankwa Akufo-Addo na ono onjimi no obedi NPP achi on the chese MDC ne de omanpani dada odo ne pa because na membu obebu ina ye perfect na no le fie TV e chese ma nu yansan wa achi unyansan nsa enne actress and actors are bugu social media e kasa ejamo kasa na munske ina asano enam dun so a 2017 anasa omanpani dada John Dramani Mahama be ye president e ba ya ye dey ma till say sorry 2017 ye to aba omanpani dada John Dramani Mahama ba his excellency na Nana Dankwa Akufo-Addo ba ya obe solve ya NDC for na chese omo solve yansa na do eba MPP phone so chese omo no be solve we don't know the animals the enya light ye dey ansa na ye ho eto yen kakra enti Christiana Awuni kasa sisi ajamu amo kasa mu ni skenti na mo kasa no na mo adwuma no nipa ogu na ye omanpani dada John Dramani Mahama enti se wo ebufu bi anasa wo judgment bi pass ya for omanpani dada John Dramani Mahama ne so men for wasemba his excellency na Nana Dankwa Akufo-Addo no so because Nanado ebe ye president unti menfa omanpani dada John Dramani Mahama na membu obebu no emfa compare his excellency na Nana Dankwa Akufo-Addo da eba ne sana enyeye because ye ne wa Ghana ye ni e koso enyame na meka fie TV na oka na ye ntie ensem a fie TV e kai de e kire Christiana Awuni wa after ne interview a o grantee eni emu ensem o keka nti se ejiga fie TV ono so e kan se ensem ye ntie ensem e fie TV e de atuja ansa na no de odikan eye maami we Kumawood actress Christiana Awuni wabekasa abetoto ayampia na empanyimfo sebi mpreduasa obakwase yaka na no tuma yebuni nyansani na nsai muko okoye interview media hwe ewiase no wontimi mfo so obi se chinchina won pa MPP ebi mu ho a sebi jimi
adokoro omo se koro nti do be ye ni bia on pa de pa ebi mu ya abro bi mu ye mamoye nti wo ye ne den we ya ndisi ni no problem your choice the open no nti obetena ase a ye ni interviewer Christian Awuni I can't say on the prefer Mahama no and you no the case and to me can have it but she went further. Good afternoon mini aba papa bi oko na nim ko so kan say wa we MPP ni bia ti o anase wa obeka say MPP governance we na eye bia na che say wa bodam therefore throwing shade insult ho na me begina e de ayi na no Christian Awuni hwe ewiase wahu wote wo ho ase a ya apɛ wote wo ho ase a ya apɛ enti wo no pa kyerɛ sɛ yankwankodi mahama achi nti yan ya bodam ene me be kyerɛ wo sɛ wo na wa bodam to the nonsense degree wadwuma agu a wani abere nyina ayedum so kuma would be gu efa every telenovela bia obi yi no na moye movie na yemfa kanea be na enhwe Christian Awuni ni sabi yemfa mbe sho yam ni emiemi awoto no so ni yemfa nhwe enti for good 4 to 5 years na Ghana ewodum so no why na opese obehwe o movie enti se na wadwuma agu na se wo se wadwuma agu ni dwuma gye enti enko bremu na nado a maame wamfa nyansa ankasa wamfa nyansa ni nimdie ankasa media ka me ni asem se wo pe obi ho nhwe me ho but se wo be ka se wa wo pe na nado aban bia wa bodam no de me ka cho se wo na wa bodam ye ntina se me se this year ye no mo be ko no muga so kra I will keep this page. I'm not going to open a new page. And then a report in the Monfan Kosa. Me say Christian Awuni una wan fa nyansa ankasa. Just some few years ago, now phone we your friend Mahama Nyewu. Phone we me call Ghana. I had to completely put my phone, Android phone, into the box because I could not use it. What charge ya? Kania ni ho kania no ba one up wo disi su kakra na ekọ enti me wo fa ase akra ketewa wo no so fa se de ya ye fro ni enya na phone na dum ni ade ne de just so okoto Mahama ani ewu I just burst into laughter me stress I am say Mahama ani ewu so ani de no so fa me yenko 8-year-old boy and a so me inside me call ka so akoto phone we kaswa me kai pa ye twam e no so fa ye nsi wa ha na ha wo benya phone ni bi and in fact kania ne ba kakra na wo de charge a na phone we etimi begina so saa 1 week na num ye sa wo wanfa power bank na san ko charge phone fufuro anko ya de fufuro bia na etimi gina so nti Mahama so wadum kania no kra wani ewu ye da so yisu phone hence the name Mahama ani ewu enti Christian Awuni so obetra honom kasa Mahama mamuo no na eye mawa wo koda ufie kania dum no go back to dum so just off your light Mahama life and assess do si bu man no it is not far from us enti wo a wo se wo pe Mahama mamuo no you can leave it ufie kania twam na da sumu na tua more bosome so you will pay more. It's just as simple as that. Adena binu mo ha mamma sika di manim amma maame panyi ti se wa wo ka wo be kasa wo boaboa nkura no wo political affiliation nya obi problem de ope ana wo no pesa Christian no wu ni me catch us de ope ana Ghana for ope asabi nkie ye mpreko egu bola so di bini me catch raw dia wope ana Ghana for pa nke enyina ye mpreko gu bola so sabi edibini this is Mahama enyewu phone we were reduced to this no Android phone because we not go far away we do circular as we run factory bim to ubebe fie hu meto anatum this is the legacy Mahama ejato ye ho amidst all this ewiase mu no ma ekonyina na Ghana ye din no kan ye gina so
Businesses are ongoing. Ye BB factories. Akoshifo ne wom na omo de omo nwene daache adidi preko hey mumfa mami ni china na mi niwa eniwa ye be de ano bepem da agimifo no omwom. They will talk against this governance. Na wunya mamuo papa bi say ya. Once say IMF penny IMF for let me I will not even say the institution IMF no say see am